Pertamina Internacional Timor-Leste foi treinamento o ensaio mate ahiba funcionário no jornalista Suara Timor-Leste Corporation. Treinamento ne halau iha kedua STL Surikmas sábado semana kutuk no formador ba materia fire extinguisher husi equipa Pertamina Internacional. Durante treinamento ne belau lorong ida, formador husi equipa Pertamina Internacional foi materia halai liuba usa material APAR ka alat pemadam api ringan li husi teoria no pratika. Enquanto matéria nebe ligado ba APAR may husi tipo oiweng hanesang APAR klase A ihanya função atu hamate ahi nebe hang surtahan APAR klase B ihanya função incêndio nebe mosu husi gasolina no APAR klase nebe honya função atu hamate incêndio ka energia eletricidade. Equipa formador nebe mai husi Pertamina Internacional Timor-Leste makanesang Herminio Madeiro, Assistant Health Safety Security and Environment, Zovelino Fernandes, Assistant Health Safety Security and Environment, no Natalita Vieira, Assistant Técnico. Tuir Assistant Healthy Safety Security and Environment iha Pertamina Internacional Timor-Leste Herminio Madeira, equipa Pertamina Internacional pronto atu atende comunidade ka companhia sedet mak khusus irani ajuda kona ba lalauk hamate ahe. Ami ini ajuda nih yang sang diliba ami ageng tidak saya studio karena ajuda fuel station ada saya karena ajuda marina fuel ho ami rasi pinada kutubane ami ho palas berikut. Besi di mana ami sih heten tentang harga serius dan awareness hoi STR. Enquanto formador ne afirma katak durante ne ajuda treinamento hanesang ba agen incluímos funcionário iha Palácio Presidente kona ba APAR. Iha fating hanesang senior manager finanças STL Corp Florencio de Oliveira katak material ba APAR ne importante mos ba funcionário no jornalista sira iha STL no fiar katak ba oing serviço hamutuk diaklutan. Barat agradeceu ainda a Pertamina Internacional de seu tempo, talvez ainda aberto media yang kandur majlis kandur dasar ujar kemana kebakaran ini important banget ame siar kata bahwa ini sesuatu sama itu laos jadi laos waktu itu jadi sesuatu sama itu antes tiano tina barak apa saja waktu diskus biasa itu ya awal orang selahela dan ini sesuatu important kita tambah siguran sabab saya solusinya bagaimana itu buat saya itu ini pas important ame itu saya menaruh bersewa menaruh atau restoran apa lagi sih aku sudah ada tomat tempo dengan hari kami atendimento hal comportamento de mobile não vai carregar com apa lagi serendah kami itu susah beriak. Miamos Lori CEO STL Nianaran agradece ba equipa Pertamina Internacional Timor-Leste na besoyo na tempo fo materia com a bahamate ahi wanghira mosu incêndio. Lucia Simenes, Marcos Falo, STL News.